Amakuru ye. Neza wangu. Si muracibuka iwacu man. Wokwibagirwa iwacu wokwibuka he? Iwacu. Uzabibuka ibubembesha. Akuze ibihunyi by'iwacu. Uzi ibihunyi iyo ugeze gutya kumuginasha. Waragiye. Yo. Abaruka bitahana. Ni nk'ibigori byo mu gikongo. Mwiriwe baba. Mwiriwe. Yambu. Meza. Ni meza. Murakomeye. Turaho ngaho. Ko ndiko numva musaba n'abari kuvuga ibintu simbimenye. Muri mubiki. Wakumbuye yewe. Iki byagucanze. Nibikutumvise. Sizo kuntu mvuze nkintu kimeze nk'iki. Muvuze uwe muhana. Bubembe. Akarera pa n'umuhana. Nakarera Bubembe. muri gakondo. Niyo maboko. Muzuka abanyabubembe aribo bantu batangiye kuri Yahurure wa mbere. Ugiye kuyidusoka. Ninyo kukubwira. Ano maboko. Iwanyu ni. Je ndi umunyarurambo. Mururambo. Munyendondo. Mu gifuni. Oyaje mu gifuni. Je ndi umunyarurambo umva. Umunyagahuni. Mwitonde. Je ndi umunyarurambo mu bijojwe kuri Kadeji. Mu bijojwe. nyine. Wewe. Woruwa. Je ndi umunyabubembe neza Mu bikirikiri. Wewe. Je iwacu ni bubembe neza ntubita kuri mugono. Kuri mugono. Naho wewe. Twebwe iwacu ni muri Kabembe. Muri Kabembe. Ku kibuga c'indege. Noneho njewe nta byinshi nzi bubembe, nyari nshaka kubabaza gusa kubijanye ni bubembe. Baratubwiye ngo abahungu y'ububembe uzabona ukabamenya bivanye n'ukuntu babona n'amaboko. Nibo bahungu ba mbere ngo batangiye guterura aritere mu buryo butemewe n'amategeko kandi bwemewe. None ngo barabacumbira. None bamara kubacumbira ngo bagashira umutsima wahurure mu isahani y'umurangara. Ngo bamara kubacumbira ngo umwana agira ngo amanyure ngo n'isahani kazamuka. Abana n'ubunyine ngo baracagira ibisonga. Ivyo bintu nivyo byarabaye cyangwe kumura ni ibintu gusa babavugize. Ndumva wewe usa n'waje ko kudutuka. Ntabwo ndiko mbatuka kinda babwira ukuri kwamye ko bimeze. Iwacu urumva ivyo bintu bizabifatira twatuza abafure babyita ngo n'uburembo. Twebwe hurure n'umutsima wadukujije. Urumva? Kandi aba ngo twaje tubyinza amaboko. Urumva ubembe manake ubembe tugereteza mbere. Ubembe twamenye byinshi kera. Urumva? Mbere yanyu. Wewe byanda no kubyimba amaboko ntwari unabizi. Ntazo nari nzi kubera ko ntariye hurure mu isahani y'umuranga. Manake twuko hurure ari body. Mu yandi majambo ababitubwiye mbere twe twatuba ku ndondo. Urumva hurure batubwira uko ari umutsima wa plastique mbese umeze nk'ibintu bifata noneho agera ngo umanyure ikazamukana n'isahani umwana w'imyaka 3 kuguma aterura isahani azamura urumva uko turayirya n'ibihunyi nico gituma bavuga ibihunyi ni iwanyu wavuze ngo ni mu bijoro inyama zimera mu je ndi umunyabijojwe mu rurambo ariko uziko ihene inyama zimera mu bitaka nibyo bihunyi bimeze gute ni inyama zimera mu bitaka kiza kiba kameze ngo ureba urabona ukuntu kimeze kiraza mu butaka kikazamuka ariko abanyabijojwe urabona mu bijojwe uziko ihene zigi bijojwe kamipfa urabona muri abanyabijojwe igihunyi kiza uke kagira isapu kikamera ibihunyi bigira gute nyine bigira ama periode yabyo urumva imvura iguye rero cyaga imvura iguye nico giye biza biva ni manake ni imboga ni tatuzita imitavi wacu rimwe na rimwe tuzishekerera nimerera cyangwe ndonde nkubwirega ndakubwira urumva ni imboga ziva imvura iragwa zikava mu kuzimu zonyine nyine zazikushe nke mikrofone zimeze nkuko urumva agusazigira amaisha mafupi ntabwo ari maremare cyane zitinda oya nyine umva biramera byagera imusozi nyuma y'iminsi 3 rero usanga byose byabaye kujya ku mwuvuri byonyine byifunguye mbese nk'amaguru ya kamera tubakora kwa amaguru ya kamera ibigari amenyerega amakamera giwabo ari iwabo waje twebwe giwacu aba amakamera amaguru yayo yakunje ugasuruka cyangwa se umwuvuri baso byumva hanyuma iyo urumva iyo kirambuye rero iyo kirambuye hajya rero abari imboga za kawaida nyine ziba zigeze cyo kuribwa ni imboga se bateka bagasigira umwita mu buryo bwo kubita akagombo imboga z'abashitsi imboga se zisanzwe imboga z'abacu tugenda iwacu gutya nizo twatetse twazikuye ku musozi wahi wacu nyina ibwagiriza ari umusozi uri hakujye kwisuma gutya naho biza bihamera imvura yarigize nk'ibyumweru 3 imvura yayigwa zaje urabona urabisanga baye babisusura bazashaka ngo gisusura kujya bazasusura igisusa ariko sico kimwe izo ni inyama n'imitavu nyine
twakubwira byinshi urumva uruwa ruguru ntabyo none umva mbabwire rero uko nuza numva ngo iwanyu haba igitiga ngo kandi igitiga ntikiza gitinda gusha igitiga gisha ku minsi ngahe mwagitetse izo mboga zose uri kuvuga ari ibihunyi ari igitiga iryo ni ibanga ry'akarere biva ku giti kimwe ni igiti ni bimeze gute ritime wa muntu wese no kubwira akene ngo mwibiri ibanga nazaje gutera gato mutubwire kubera ko twebwe abanyendondo n'abanyaminembwe ibyo ntabyo tuba babazi mwo bimenya ngo muzamwirira umubaga w'ibifumba wowe warya igitiga caraye neza igitiga caraye ibanga mwihoreye muri teremusi cyangwa ikiba caraye gusa muri teremusi n'icayi ntidutekera muri teremusi cyangwa primusi primusi none se iyo kiraye abanyabijojwe mwabaye abasinzi kumushaka kuvuga primusi abanyabubembe Njewe ndi umunyendondo hagarara badutunya abantari ibihumyi ngo ni imboga z'abakwe ibubembe imboga z'abakwe ni imboga se zisanzwe ni imboga z'ibanga zijya abagabo b'imfura mukazizimanaga n'abakwe umugabo w'imfura ukamusanga yicaye umutsima wahuruwe n'ibihumyi uzi n'ibindi ibubembe sana umugabo utari uw'imfura nk'abagabo b'imfura dufite nyine hariya iwacu ntiwo mugaburira ibihunyi bubembe woja kumugabura bya biboga byo mu bijojwe iwabo n'uyu mu bijojwe se uyu ni umunyabijojwe ni sawa umunyabijojwe neza ndi umunyarurambo niyo hasenwe ariko ndi umunyarurambo mu rurambo tugira imboga nyinshi kandi twebwe ivyo vyimeza ntavyo twari tuzi bari bambwiye ko nono ni abanyabubembe tuzi n'imbogeri turasitera ntabwo zimeze kandi zibatunze ntabwo ari zo zimbogeri zihuye n'ibihuminye ari umubaga wawe muzamujya gusa umubaga w'imbogeri ugeze ko dutukira ibihunyi ibihunyi nibyo by'ibanga jewe numvise ibyo bihumyi byanyu birimeza kandi bimeze nk'ibijumba tureke ibihumyi n'imboga za ruguru mwaraziriye abarebare n'abariye ibihumyi kandi tubona n'inzobe cyane cyane abanyabubembe wayehurure uzuneka ibubembe haba udusha twinshi ngo baza bashira igitiga muri teremusi ngo abana ngo baza baterura ibodi kubera kumanyura hurure igafata mu isaha ibyo byose baratubeshyera amaboko nyine yenda yaje kubera kujya neza nyine urumva n'ibyo bihunyi twabijyanye discipline none wowe nawe ushaka kudutuka kubera nje simbatutse ibyo nasanze abivuga reka tubireke ubundi nje nshaka kubibariza uko muraha nyine ibintu bya ruguru bamwe ntibakibyibuka sinzi ukuwogira icyo babaza cya ruguru pi mwitwa ngo mwakuriye wowe kuriye ruguru nakuriye ari cyo nyobewe ngahe mbaza kimwe gutsinda baratsindaga ruguru gutsinda niki gutsinda twatsindaga ibimasa ku musozi tugatsinda imigina tukayitembagaza nibyo nzi tugatsinda n'ibiti biratsindwa hagatsindwa n'uwagwanya agatsindwa hatsindwa ibintu byinshi abanyabembe muradutanga gutsinda ba ruguru bavugaga batsinda umuntu nk'umuntu batovuga mu izina turabizi bavuze ngo bakazatsinda urumva iwanyu urumva mwebwe ko iwanyu mwatsinda imigina n'ibiti ariko twebwe iwacu abagore b'imfura ntashobora kuvuga sebukwe mu izina mwebwe mubyita tucita gutsinda urabona nk'ubu tuvuge mfite mabukwe mfite data bukwe wotsinda nyoko bukwe mwita mukecuru abagabo ntibazatsinda woga mwizina muvuge mwizina abagabo b'ibubembe bazatsinda oya gusa ibihumyi bizatuma abagabo batsinda oya ntabwo abagabo b'ibubembe batsinda urumva ariko nyine nawe urumva nyoko bukwe ntabwo wamutinyuka ngo bahamagare mu izina nyine uhita mwita nyine mukecuru ese ko muzi ko gutsinda ko nasanze muganira abantu mwababwiye abo muri ibyo ntibiri no mu muco w'ikinyamurenge ntimwanivuze mwe mwari mwivuze se umuco mwarawutaye pi kwibwirana mu muco bazabibwirana gute kwibwirana mu muco
kwibwirana urumva nyine bangu wivuga mu muco wacu twumva nivuge mu muco ngaza urumva mu muco nyine urumva kubivuga mu muco nantu haba hari nyine hari urumuri mu muco aya mu muco wa Kinyamurenge muco wa Kinyamurenge bisanzwe bizacu ruguru urumva nje muri make amazina nje nitwa Musabzi Pacifique Bienvenue ndi umugorora umusezano uze yitwa Natani Musabzi sokuru yitwaga yarashaje kera abi namuze yarashaje ariko sokuru yitwaga Ntabwiriza Migezo umukinyamurenge uragerageje itonde wumve hano reka wumve hano ese ko ndacibuka njewe ni izina ryanje sinzi banyita Ndabaramiye nkaba umusinga mbara umusinga narabyibagiwe sinzi narabyibagiwe ndumva ko wataye umuco nawe utaye gutyo sinzi izina ryanje uwo ni umuco nzi izina ryanje yumvira aba banyabubembe bakosora ivuge umvise abanyabubembe uvuka kwa so gusa nyuko nta muraragira mama nimba mamagira umurara n'uwiwe no tuzajana mama ako none mwabaye gute wavuze waso iso uvuka nta handi uvuka ni kwa so gusa mvuka kuri papa sawa ntabwo ari uko mu muco bibwirana uryo utsinda imigina ngaho ivuga utsinda imigina n'uyu wowe utsinda ibihumyi oya tuzadutsinda byinshi nibyo nakubwiye jewe amazina yanje ndibaza nibyo mwamutubaza amazina no kwibwirana mu muco wacu wa Kinyamurenge hamwe banyita Rukundo Kibinda Mutama Papa naringiye gutakera umuco naringiye guta umuco kubera nyine aha hantu twagiye muri ubutayo papa bamwita Jacques mama bamwita Nyamahoro ise wa Mutama bamwita Kibinda ndi umwuzukuru wiwe nuko ni nkako Jacques ni izina ry'Ikinyamurenge Jacques umugabo w'umunyamurenge yitwa Jacques singaso gufite izina rimwe naryo ritarimo nicyo kora nabiri isa afite amazina abiri y'Ikinyamurenge gusa papa ubu nta Kinyamurenge gihaba Kinyamurenge icyo Kinyamurenge kura gikura okay Ikinyamurenge ariko isa afite amazina y'Ikinyamurenge ntajya Igifaransa kandi mu muco mwiza urashobora no kugira izina rifite rimwe ry'Ikinyamurenge n'irindi ry'Igifaransa papa rero yitwa Nsengiyumva Jacques ujya ntawe ushobora kugira biravana byendi so usanga yaricaye ku ntebe y'ishuri ushaka kuvuga ko abafaransa bagira igifaransa n'Ikinyamurenge cyangwa igifaransa n'Icongereza oya suko siko navuze none se wowe iso yitwa nde iso yitwa nde papa yitwa Ntore Rugoyera kandi yarize attention tugira ngo ubwo atitishije Jean Paul ngo ntiyize bisigura ko ku ndondo amazina y'Igifaransa atangiye kuza ubu nyine batangiye ku azafasha iki sayo y'Igifaransa azafasha iki none se nkubaze wiswe ese wavuze ngo wiswe aba ari kuri douane gusa Igifaransa se douane gusa bazakubaza ibikuranga ntibaza kubaza uya nkuyu ndamuzi amazina yiwe yitwa yo munyabijojwe yambwiye amazina yitwa yarambwiye ngo yitwa Ndizi Prince none ndiwumva kera Prince kirazira kuvuga kera uragishe ikintu gihari abo bantu nasanze batazi kwibwirana nasanze abanyabembe bafite akavide mu kwibwirana uwabigishije yabigishije abandi none basohotse canke banari bari basohotse kube ntabwo mwiza byatewe niki kandi bubembe ariho hageze barabara mbere ku ndondo twiza dushoboye twiza dushoboye tudashoboye mwibye oya twarize urumva umfye kwiba kubera je urumva ngira inyinya ari gihe mvuga nayo igasohora ijwi inyinya yawe nayo inyinya yawe isohora ijwi nayo isohora ryayo urumva twe twarize twiza dushoboye tudashoboye turayakwepa none reka none tukivuge tucumvise abantu cyane hariho abantu batazi kwibwirana mu muco wacu nubwo hari abana bamwe bavukiye ino i Burundi mu Rwanda muri Kenya ariko kameme tugomba kumenya kwibwirana no mu muco wacu ese uzoza uvuga ngo uri umunyamurenge gute uvuga nk'abanyakenya cyangwa ukavuga nk'abarundi cyangwa abanyarwanda cyangwa abagande
ifo kugira ibintu bimwe mu muco wacu by'ingirakamaro cyane utagomba kwibagirwa nko kwibwirana umuntu muhora akakubwira ngo nitwa runaka akamavuga izina ry'icongereza gusa cyangwa igifaransa ntazi kuvuga se ntazi nyina ntazi sekuru nk'uyu nguyu wavuga ngo papa ngo ndi umugorora nyoko ni umugorora oya mama ni umusinga none wari wabivuze se ariko ntabyo urumva ntabwo twabitindaho cyane oya ahubwo nico dushaka gutindaho kwibwirana umuntu avuga amazina yiwe akavuga umurara akavuga se akavuga sekuru akavuga nyina aho avuka kanje jewe ndi umugorora ndi umwishwa abasinzira sinora kuvuga ngo nitwa runaka ngo ndi umugorora gusa ngomba kuvugana naho mama avuka avuga ko ndi umwishwa abasinzira kuko jewe mvuka habiri umuntu ntaza avuka hamwe avuka kuri papa no kuri mama no kwa banyoko wanyu nyoko wanyu so bavuga nyogosha none oya bamushenga nta kamaro kubavuga rero ico kintu tugomba kukimenya tukamenya no kwibwirana kameme sivyo wandizi cyane kabisa ico kintu kujya tazi umenye ukuntu abantu bagiye mu mahanga bashike baribagirwa nyine basanga bafata imico yiyo bagiye ariko kuryo yo wibwiranye utegerezwa kuvuga niyo nyoko avuka kubera ko hari ahantu uzugera akabwira ngo urumuki bakamabwira ngo bene wanyu baririye babira hakujya kandi hariho bene wabona nyoko muri uwo muhana bona kujana ugasanga banakwitayeho neza ariko bibwiye gusa ngo ndi umugorora tuvuga umwishwa kanje ndi umugorora w'umuhenda kaba umwishwa w'abadahurwa mama nawe akaba umwishwa w'abatware ntiwumva uko no mwibwira nkawe ati mama nawe n'umwishwa wawe n'umudahurwa akaba umwishwa wabo urumva ko mbuze abadahurwa nababwira ati mama afitanye isano n'abatware bene ugasanga nyine ni byiza cyane abantu dukangurira abantu kugira ngo bakomeze bagire ya mico ya ruguru bakomeze bayigumane bazoba bibwira nuko bisanzwe cyane kabisa kandi uyu muntu turamushimira tugendereye hano hantu wagize neza kuva iriya mu gisagara ku mazi ashushe turabonaga wanambaye n'ibintu nimba ari uko mwegereye muri Kongo ko turabona mwambaye ibintu kandi turiko tubimenya kibiraka bifite ibya nika kana rasta kinda nyagize saka na rasta kagaga oya saka na rasta ili bras ndubona ko ari darapo ya Kongo iyi ni darapo ya Kongo tiwize wo gacwa twibubembe twari twibera guhiga cyane abanyabubembe sha ni atari ahubwo ikindi nshaka kuvuga nuko ndikuja mu zuba ikindi ese ko jewe mfite abantu bashuti banje bamwe bari muri Amerika abandi bari muri Australia abandi bari muri Canada bavuye ruguru bazi ni Burundi twarambije ngo bageri ni Burundi baratomborwa baja hanze ariko uri mu kubahamagara bakavuga ikinyarwanda Nende murabumva ibyo ngibyo byose natwe ahangaha dutuye bari mu kuvana mu Burundi bakaje ku ishuri Buvira bakagaruka bavuga ikinyarwanda kandi Buvira bazavuga igiswahili ari mu baswahili umva bene mamunwa nagahoma munwa cyangwa abantu bari mu kuja ibujumbura uretse tureke ibujumbura uje umaze umwaka umwe i Burundi umuntu karakuvugishwa mu uvuga ikirundi kiva nkaha niriye apane bujumbura mwene data mfite mwene mama wacu wigira igitega taramara y'amezi 6 ni kinyarwanda gusa ikinyarwanda n'ikinyamurenge ntiyarakizi neza ariko ari mu kuvuga ikinyarwanda ndimo kwama ntakara kuri telefone gutya niwe twaza tuvugana ubunye niwe twaza tuvugana uko niwe wari umaze ntubona apere niwe wari umaze ku telefone ni kinyarwanda narushe ndakupa ariko umuntu yoba urimo kumvikana tumvikana mu kuvuga igitabwa ngo ni kinyamurenge igitabwa kuri duhani baje ku ndege biri byo bavuga twabitindaho cyane no gutesha gusa imvugo yacu agaciro urumva akabona imvugo yaho bagiye cyangwa se kinyarwanda ari nkaco kiri kuri hiti se yahe kiri kuri hiti wabo kiri kuri hiti hano nimwe mubizanye ntaganije waje kubiyama ni bano basore nimwe mubizanye byo kwiyama ngo abantu
dukanguriye umuntu wese wibesha ngo karavuga ikinyarwanda kandi ari umunyamurenge n'ikirundi. Nimba uri umunyamurenge genda wiga ikinyamurenge uzovuga ikinyamurenge. Nimba aragiye muri Amerika uri umunyamurenge uvuga ikinyamurenge, nigikunanira uvuga icyongereza imvugo wasanze. Tituza abantu babapangiye nimba ari abanyarwanda nibyo tutaramenya. Nimba abo banyiri urupango banyu ari abanyarwanda muzotubwire tumenye aho ku kazi bakorera tituzi imba bakorera abanyarwanda cyangwa bakugarira Kigali. Nimba twe tuzi ko bagiye muri Amerika, abandi tuzi ko bari Canada, abandi Australia, abandi za Belgique, ariko biza bidutangaza ko bavuga ikinyarwanda. Kandi ndabizi ko u Rwanda nta mpunzi zabo zija hanze, kuki bashikira bagatanga mushiki yo ngiyo mugatangira kuvuga ibinyarwanda. waragiye ukava hano turi inshuti utaranagera no mu Rwanda. Ndabizi we twarabanye muri foyer ndiko nkubwira, urabizi si umwe gusa, bamwe twararirimbanye muri korali, abandi bari ba pasiteri bacu, ariko usigaye mwandikira akama kwandikira ibintu akama gutumira audio y'ikinyarwanda, kandi bakavuga ngo mbabarira ngo ndi muri company ngo kindakora, ariko akakubwira imvugo. Kandi nawe urumva n'abari no twarize ntabwo twize ikinyarwanda, icyongereza twocumva wombwire twese turananiwe kukivuga ko kinonosora neza cyane. Kuragira kuvuga ngo hi, how are you, nkakubwira ati ngo ari iki nindo binaniwe. N'abanyarwanda ikiza kibatangaza nuko tuvuga ikinyarwanda bo barakivuyeho, kibarashaka kuntu biga ikinyamurenge byabananiye. Kiba ubu nyine terambere ryabo no kwiga icyongereza, kandi icyongereza nico muri ko muvuga mwebwe muri Amerika. Ariko se uragiye utangiye kwiga ikinyarwanda, kandi waragiye ugiye kwiga ishuri risanzwe, kandi gabenshi nabanyeshuri kandi baba mu interne n'abazungu gusa, ariko sinzi amenye bazakura ibinyarwanda. Muzomudusobanurira mutubwire ahantu mukuru izo binyarwanda muguma muvuga. Kandi ejo bundi hari waje ndamuherekeza kuvizisha nyine nani, baramubwira ati ndati karaja muri Amerika navuge kazamandika ibinyarwanda kunana tubikaraje Amerika kweli, karasubirayo niyo atuye aramaze imyaka 4, ariko bamuvugisha gasanga twakumwe n'undi mungu ndavuze mu mutwari, aranga ati kurabona no muntu avuye hanze ni ikinyarwanda gusa. Nati kinabona neza asa n'umuntu uvuye hano inyabiheke. Niko nahise mubwira ati ninkavuye ariho n'abandi bantu bari muri Amerika, abana babo bakavuka bakama bakura batazi ikinyamurenge. Ubundi mbabwire kano kantu, mu bintu bibiri biranga umuntu bikomeye cyane ni umuco n'ururimi. Rero iyo udafite umuco n'ururimi ntiwovuga ngo ndi umwongereza cyangwa ndi umufaransa udafite umuco wa Faransa cyangwa utazi igifaransa. Rero kuvuga ngo uri umunyamurenge reka mbiyame mpambareba neza. Twiyamye abantu bari mu kwita abanyamurenge batavuga ikinyamurenge, turabiyamye mugende mu abanyamurenge mu mvugo mu banyamurenge kuri imurenge aracyatekanye. Imurenge turacafite kwatura n'ubundi n'abandi barahari, niyo twebwe turi hano, ariko benshi bari ruguru, kandi abari ruguru ntibazi ikinyarwanda, kandi namwe mwavuyeyo ntacu muzi. Mugeze hanze tugira ngo mugiye kuzomudusobanurira imvugo zacu z'ikinyamurenge tuvuze muzishire mu Congereza, ariko dusiga tubabwira twatuma audio ku kinyamurenge tubabwira amakuru y'umurenge nabo bakayishira mu kinyarwanda, abazungu bazokumva gute? Kandi muzumve neza, ahubwo rero imurenge hari harakomeye, ahubwo ni ukuguma tukazinga tuzinge mugume mukunje mutekere n'ibyo mwazanye. Twari tugize Imana tubonye abantu bagiye hanze, bagiye kugira ngo tuzotuvuga ikinyamurenge nawe bagisobanure babyandike mu Cyongereza no mu Bifaransa, none no mu Kilatine no mu Gishinwa no mu Cyarabu, ariko usigaye tuma audio ukamubwira ngo bimeze gutya na gutya, nawe akama yitanga ku mugoroba akama agashiraga iwe ntavuge gaca kinyamurenge. Yaje kubwira umuntu, kandi niyenda n'umuzungu agiye kubwira bakorana, ariko akibagirwa akamutumira audio y'ikinyarwanda. Ibyo bintu turabyamaganye kabisa, muzomugenda muvuga ikinyamurenge. Nimba icyongereza cyarabananiye mugerageze mu kwacanya ikinyamurenge, dore ko ikinyarwanda muri kumugikocanya ntaco kiriko kinatumarira. Murabizi ko ntaco kiriko dufasha muri bino bi. Urumva duhesha agaciro ururimi rwacu, tureke kurusuzuguza. Umwongereza nazo kuvugisha icyongereza uzumusubiza icyongereza, umunyamurenge nakuvugisha ikinyamurenge umusubize ikinyamurenge, umunyarwanda nakubaza mu kinyarwanda umusubize mu kinyamurenge, kugira ngo duheshe ururimi rwacu agaciro. Dusoze mu Rwanda niyo uvuga gute ikinyarwanda ugasaba akazi, uzotangira kuvuga akakubaza ibibazo akamubwira ngo uri umunyamurenge, umaze imyaka 8 mu Rwanda canke niyo baravukiye bakamuvuga ngo uri umunyamurenge. Turasoje dusoje twivuga.
banyita bacwayi wa muco akazina k'ikinyamurenge banyita ndabaramiye banyita kibiji wa muco rukundo banyita Magufuli wa muco Ndizeye Claude banita Arubani wa muco nitwa Musabyi ibaze twikuye utwo tuzina twose tugasigarana amazina ababyeyi batwise siho sawa nutwo nyine nutwo dukeneye ngo tuveho nyine utwo tuzina dusigarana amazina yacu ikinyamurenge jewe mu muco wacu nitwa Ndaruhutse David Ntore wa Ntore nkabyambu byandangamira wa Bujambi wa Nyamuhenda wa muco wino utari mwiza cyane nitwa Joyful turasoje peace mugende mureke ikinyarwanda n'ikirundi mureke ibyongereza muvuge ikinyamurenge ntituzi nimba amakampani mukora muri bara y'abanyarwanda Texas turasoje Ugati mwana